furaha Zari. Toa uchafu kabisa, waendelee huko maisha yako kwenye wanaishi. Wale wanajijua waina Baitu. Uratinya abantu bari mu kuryama bagasanga utwana dutoya turari basa uko bakajyamye bagasanga bapfuye. Mwege muracyari ko mutinya ibintu bijanye no gupfa. Bisodo vya mangobo uzusenga gusimana ikuhongerera iminsi kugira ngo ubeho urera abantu bakuze. Hakuna kitu ya kuachiana mizigo. Ujaga kumubyara nta muntu mwagendanye inama nta nuwabigufashijemo. Imana igomba kugutiza umurindi ukicara ukarera abana bawe bakava ku ishuri ukabagaburira ukamesa buri inshingano zose kuko ziracyari mu maboko yanjye. Kumumva ko Imana yo kwama ivuga ngo irantwara ni marase muzabarere mwebwe tuyishabajua ila tumukome na nyumba yeme. Mukome kabisa mukome. Mbaye mbakomesheje mukome n'ibyanyu byanyu birabiheko nibiki byose mwa mwaje kurundi wanje. Hey guys, boni boza bien boza malamu nga aona Nairobi na za bien kaka ndenge bozo mona ngai ndenge na zalivi kaka izako continue bakinwa zinangaba katangezi na ngai na pesi bino mbote nyonso isika bozali. Boza bien banguna na biso boza bien est-ce que boyebi ke M23 ezo continue kaka mikolo tokomi balonga bakomi kozwa kaka ba place ya ndenge na ndenge ata bomati bokiti M23 kaka ezali kolo tokotika la tamukolo moko kolobela M23 na twigwane parce que c'est notre province iska bitumba ezali bantu banje bakundwa banje ndabaramukije mwese aho muherereye mu migabane yisi mumeze gute mumeze neza njewe ndaho ndakomeye meze neza nkuko mubibona bwana iminsi yose kuri njewe abari fresh nubwo nzitane zo haguruka zigahaguruka n'abambari babo uko bo babangana kose akomeza kuba muraho mumeze neza njewe ndaho kandi ndabashimira kuri subscribe yanyu mukomeje gukanda uwo muvuduko uzazamubwira inshuti yewe hari inshuti gangira iba kuri genda nawe uje kuyikandira gutyo gusa nta mukushi nta mutima mubi uzukanda ukande kuko takindi tuba tubasabiraho nugukanda gusa kugira ngo ibintu bikomeze bije mu buryo ndetse na za commentaire ziri hariya bwana muzaza mutubuza ngo ntitukaza tugigurana kandi namwe mwamuza kutugurira kuri za commentaire ko kinana Yesu nako twebwe twarabimenyereye gusa ntukajye ureka gukomanta uzukomanta saza muzamuvuga ngo fura uyu munsi nyaguhwera urahwera gusa wandika commentaire nguhaye ordre wandike 5 uko bikurikirana rero bavandimwe kumuribazise noneho fura byagenze gute ko afite umukubuzo uyu munsi likambonine ezali bitugani ibi banduku mtoto sometime anatuchanganyanga bikwae na kifagio kwa kamera bikwae ni kawaida tu ni maisha tu inaendelea sometime tunachanganya ili muone kama sisi kwetu hatunanga shida rero ndaje mbahereze kamana kidogo ya hiki fagio ili mujue ni nini naendelea. DJ ngaho bankunkoreraho umuti ho buke yanumvije mfite mudu akuvuga ngo mzine kuberaga kuko ejo bundi kamwamishaga kuko abambari bacu bose eme yakubiswe eme yagize gutya ndi muzima n'ubuzima bwanje ngiye kubyinira insinzi bana bakongo genda bireba sinzi bana bikongo bacu turabakunda cyane ni bande batwigwane bose rero reka tubyine kadogo gusa igiriza hanga mama
piga fimbo. Ushindi ni wa furaha mama yangu we. Bomo na hadiso tuzaka kabongo. Boma tipo kitika ka furaha zani. Toa uchafu kabisa waendelee huko maushago kwenye wanaishi. Wale wanajijua waina ba mai bahari ya ushago. Wazalendo wote wa huko na ushago yenu. Nana mazeganda kumuru. Imyaku yo mungu. Tokeni sinirete kabisa myaku. See how. Mwabibonye ko ibintu bikomeje kuba bizima. Ebwana twarakubuye bamaze gusohoka. Ebwana ba shefu n'abashefu teni n'abambarikazi babo. Ebwana mfata imyaku ndafata. Toka chafunika toa. Abana banyane bava ku ishuri ntibaze gusanga aho imyanda yakandagiye ni katowa kabisa. Rero abantu benshi abafana banje mana we ariko noneho furaha ndi mu mavuta yo gukundwa se nk'ibindi bintu. Allo mupo nyinyi makishepuko mupo mukubago muri no minsi mfite topic yo gukundwa. Allo mbinguni no kuvuga ngo abantu bose nariko ngiraga ngo baramavuga ati hapo reka kabone kigize mupo barampamagara mana uri ndi muzima n'ubuzima bwanjye. Rero naje kwereka abafana banje mugende mwitsi mutima n'abakira batekereza guhamagara furaha n'ababuze nimero zanjye zicari kuri screen. Abantu bari mukumbaza nimero zawe ko tu hari kuri screen tu ntuzazifungura gutyo gusa. Zaza muhabonaho niki ni nimero zanjye. Rero mugende muhumurike ndi muzima. Ebwana ndi muzima ndakomeye, abana banje ni bazima. Ebwana ababiri batarasha ku ishuri turi mu kwirirwa n'abandi babiri bari ku ishuri. Fashion y'ibyishimira imwacu se nk'ibindi bintu no kuvuga ngo intsinzi yatashe mu wanje. Rero nshuti zanjye nkunda cyane ku munsi kundi mugende mwitsi mutima munda mwemere kuko biriya bintu byose by'ibihwitsi ntimuze mwita kuri YouTube ge twege buzira content uko ntaguhemba hari udutwiko hari iki naho gabariyaga ibo
ngo baje ngo kugira gute batashe uko bakagiye ntibageze ku byo bashaka nta nubwo bazabigeraho mbaye mbabwiye naziranzira mwagiyemo ga nazimenye mbaye mbabwiye ngo mushatse mwahina akaguru hakiri kare. ziranzira murazizi, ziranzira mwitoyemo kugendamo. Mbaye mbibi akabanga ngo punguza muvuduko. Punguza kabisa. Hari ukuntu biza bigira gutya amazi agasubira, amazi gatanganika, twe twabaye kuri Tanganyika hari gihe azamahinduka umutuku, ikindi gihe agahinduka blue, ikindi gihe agahinduka sijui green, bikagenda bihinduka. Rero zagira ngo amazi ni yayandi, kumbi ngoma zamaze guhindura imirisho long time ago. Okay, tupo. Rero mugende mind mufite nubwo bwenge mufite bugabanyike, zirazira zo mwibeshe ntizikogwa, emarahari, emari mu rugo, ibyo mwifujije ko ngomba kuva mu bana banjye amufiki ntibizokunda, sinashobora no kubemerera. N'Imana garera ikindinze simbayeho kubwanyu, kuko iyo njaga kuvuga ngo mbayeho kubwanyu Imana arapfuye kare. Ariko igitumiza inkuba zose ziza n'imirabyo niki zikaza zigasanga eme aza simba wa Yuda atingizikaki wala abujaki. Ni kwa nguvu ya Mwenyezi Mola tupo. Simpaka ngo tugende dusirimbe dufata mapendo tutazi kuvuza tugire gutango kugatutsi. Hakuna kitu kama hicho. Mwenyezi Mungu tu huyo mwenye amenilinda asubuhi mchana hadi jioni, uoni wanubakitseho. Nubwo uzamuka jioni kazamuka mangaribu kazamuka sangapi, simbayo kubgawe, kuko ibyifuzo by'inyifuriza iyo nje kuvuga ngo ni kubgawe barifuje mu gitondo bakamasanga naranje. Nubwo uzamugenda ugatanga amafaranga ngo mugende mu mundasiri, babandi nyine bazomara baze bambwira ati ko twari twaha amafaranga tuje kukurasa biferinga, kuko urupfu rwanjye ntiri mu maboko yawe, sini wawe ruzonaca. Umunsi wanje nugera uzagera aho Imana yaruteganyije. Ntangana n'abantu basiga batinya gupfa ngo urabona akuna kitu kama hicho. Uratinya abantu bari mu kuryama bagasanga utwana dutoya turari basa uko bakaryamye bagasanga bapfuye. Mwege muracyari ko mutinya ibintu bijanye no gupfa. Bisodo vya mangobo uzusenga gusimana ikuhongerera iminsi kugira ngo ubeho urera abantu bakuze. Akuna kitu ya kuachiana mizigo. Ujaga kumubyara nta muntu mwagendanye inama, nta nuwabigufashijemo. Imana igomba kugutiza umurindi ukicara ukarera abana bawe bakava ku ishuri ukabagaburira ukamesa buri inshingano zose kuko ziracyari mu maboko yaje. Kumumva ko Imana yo kwama ivuga ngo irantwara ni mumarase muzabarere mwebwe tuyishabajua ila tumukome na nyumba yeme. Mukome kabisa, mukome. Mbaye mbakomesheje mukome n'ibyanyu byanyu birabiheko nibiki byose mwaje kurundi wanje. Iwanje ntibiza bifata none ndababujije icyari kinzanye kuko gabafana benshi uko ntibaremera benshi barashaka kubagira ngo none ibyo babwiwe n'ukuri. Ndi muzima abantu banje cyagega mwarambonye hariya ku kibuga cy'indege za saa 8, ariko naje nkunda barabanyakidaho bacu nimba ari ibiki basigaye baratayeho simbese titwari ko tugaragara neza nyine hariho ibintu bitari clear ukunda, ariko noneho naje kubihiyereka neza. Bwana hari abantu nige numva akagasheshe mufitanye kazabazarira amaze nk'igisusa timuzi ngewe nanga umuntu ntunga gatoki nutakantunga ese nzaza kugushona gute. Nakera kose mfite ibiganiro biri imbere, ntabwo ubuzima bwanjye ari ugutukana, sinagira niyo mind na ideology yanje si ugutukana, simbeshijwe no gutukana n'ubwenge nigishijwe n'ababyeyi mfite indero. Ariko nunyataka my idea tutitaye ngo dufite bamabukwe dufite, kuko mabukwe ntandutira mama wamzaye na papa, data bukwe ntandutira papa na mama bamzaye, baramubaje ntibandutira bakuru banje n'abasaza banje, nzaguha nyoko. Ariko numpa amahoro nanje nzayaguha. Rero duhana na mahoro dukure mu bwenge, tukaze kumpereza ngo mawili matatu ngo jenda guhereza izero. Hakuna kitu kama hicho kuri fura ibyo ntibikora. Uzibeshe mpaya 2016 kwa mufuririzo. Ariko icyo mbasaba duhana na mahoro. Narababwiye ngo tunahinduye gutya gusa tukamaduhereza abazalendo gusa tukavuga ngo tubamanukane bari mu kugwani wacu, tworebwa
kandi ubuzima bugakontinue. Ariko nuza ngo kurinjirira vie prive profondeur neza ukinjira ugashaka kumanukana eme. Ngana Kongolea 100% ngende umukongomana pana wa undi wo kuvuga ngo byabirikwenda bikarudi aerera hapana hapo 20 nzambura Bibiliya ga n'ubundi ntayo naringira ntatuvuta ndamenwa ho ndo mukristo usanzwe nzabisiga hariya nze nkumanukana. Nimba abandi twarasabanye imbabazi wowe kuki ukomeza kwigundira ugashaka ngo ukomeze umanukane kandi usabye imbabazi arazihabwa. Twaricanye se ku buryo tuzohera gusa ngo turi muri yo turashindikana muri ugo gwego. Numva amahoro nzayaguha tubeho gutyo. Ugenda urebe ukunduri uhinga umurima wawe ndukazunanirwa guhinga nguzari nje uza guhingira. Hakuna kitu kama hicho. Genda uteme gishanga cyawe utera imbuto wezi. Nibi kunanira ndukazuza kwiba mu murima wanje ndakubujije. Kuko gane ngusangamo takata masheti. Rero duhana na mahoro abafana banje ndabakunda cyane n'ukuri ko Imana kuko namwe narabibonye urukundo rwanyu mu nkunda barampamagara ku munsi ku wundi bana bikandyohera mugane w'abarundi birandyohera kubona munyereka kuko nubundi turi kumwe aho natari abafana bari mukumbwira seme uko ni gute mwana wacu tabwo ari nje sinza ntukana nje gusubiza umuntu uba warantutse. Hari benshi bandutse ariko baraje baranyaka imbabazi kuki bo ntari abakonkobora. C'est parce que ntabwo sino takuriza imbabazi twasabanye ngo ndaje gusa from nowhere ngoze mutukoya. Ariko umuntu agize kuba taransabye imbabazi yarantutse karakomeza kongera vitesse hapo atupo duhanane amahoro gose tugenda tuzokora ibiganiro bigiye bitandukana uko hanganje we na barusigije guta roketo gusa ngavuga ngo imbeneza Miss Katanga norebwa se nk'ibindi bintu navuze ngo nkora ubukodi yoga hano ngewe ikintu gusa nsikiri bumva amafaranga tagiye gusambanira tagiye kwiba mu mfuko wundi kavuga gusa ngo ngwino ukore kano gasha ayiba nogakorera muri 600 ikibazo gusa nugutukana cyangwa kugira gute ariko bamwe ngo nukoraka urahabwa $100 Simba wa Yuda yobikora se nk'ibindi bintu yobikora. Rero content ni nyinshi tureke kujagarizanya mu buzima. Gushaka kumenya yeme ku cyumweru yinjiranye ihuzo ese ni yiyo nyinagira ese ni kwa fere yo nyinagira abantu kana basigaye banzengereza ngwimeshi turayirambiwe se wowe agafuwe ibyo bisuku nibyo byonyine ugira nta saro yagusutse yarafunze se bandugo yangose ntagi mwege ariko we muzi kureba kantu nakandi abafana ndabakunda cyagose. Rero promise gatugiye guhindura okuzwa ndamubivuga rimwe gatukama twumvira mu inani kandi ga n'ubushobozi gari wenda nuzazumenya ko control kumenya ko kaerera uzukanda kanyenyeri uvuge ngo antake journaliste from AA ton argent va au salon traiter ton cheveu nzokwamanirwa nkase nk'ibindi bintu njega guhinduraga quelque chose ijanye niki n'imisatsi ariko ni mungendera jewe bwana nzoza ngenda igihe numva nshakiye kandi gantibika zabe babangamira rero turabakunda cyane turabakunda mwese uko mungana kandi mujya mukandira abaye tubazi bose mutitaye ngo ni kiriya kintu iyo ngibonye kariya kantu uzisiga umukandiye no maruje kumuhanyina gusa kuri commentaire ariko bamukandiye subscribe ubuzima bukomere tibizotuma nimba unyise ngo nimba ndi drone undahita mpinduka drone iyo nshaka kuba narahindutse drone izi zose zazirirwa zinyomongana nukusangenda gusa nkaripura ariko kuvuga ngo unyise drone ntariyo ubuzima burama buhinduka ngo bwanyize ninkwita inakidahu ukura munya kidahu ngufu kandi tuno tuzina turi muko turyohera se nk'ibindi mbabujije abantu barimo kwita terigeri ngo ni na terigeri yara umve matrikire na terigeri ewana inakidahu na inagitimba yego abandi nabo baraje bahabwa yabo ubuzima bukomeze kabisa. Rero murakoze cyane turabakunda cyane ciao